Ia, whaatalo whatu le swafo Yesu Keriso tātou li whaola. I le pa ia fo malo stato tunu sa mo ma lo fo sui fu aftai fo I le lango mo nei por kalame mo lo tstal ya si tatu tar ya fa aftai to mai ala Yesu Keriso ma to li faul ya ma to tstal ora mo lo fio mai ta lo fo ilo ngang pa ia ma fa un nei por kalame ne tu va to ilo fin ngalo so swani fo stasio marambir so swani family. Aftai mo leia vano. Swafo Yesu. Amen. Amen. Ya. Oro tato yei pe in ta upule atina e no ainga. Misele atina e o ainga I tai feita fa pe nei. Ai se o feito mo tua le fionga le tua. Mai perda tu fa no longo se upu me le fionga le tua. Au le kartia tolu, alon fa pesu tolu mas fufa. Au le kartia tolu fa pesu tolu mas fufa. Ala se foi tau tua. Na fata wina mai tātou I Keriso ai fa whanonga al tu la fono. Ina ua fa whanoina o ia mo I tātou. A wā ua tu sia. E fa whanoina I lātou uma o ua fa tautau wina I la au. Ina ia o wai inu esere manuia o Abraham ia Keriso Yesu. Ina ia tātou maua I whātutua le na folfolaina o le anganga lea. Now we talk to Britannia. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, "Curse is everyone who hangs on a tree," that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Yeah. Tata no atu de ati na ino tatu ainga. Yeah. Pe o loo are pea le amo mo fo ile ungali. Yeah, malafa pipong. Yeah. Malafa nau. Yeah. Ole la ainga ne. Ah. Yeah. Ole memo moa fo ie fia avatu ne fa fonga mai le fionga ne tu. E tasi nei mea pe le o masani tatu whanolongo ia I ole. A o hino manuia Abraham. E tasi nei ma avanoa po le. Tasi nei mea manuia whaale ainga. It's a blessing that is offered to the family. Ina ia ati na ia ainga. Matua malatu whanau. Ina ia isiru manai ma ia se mea nga ia tangata. Pe ole a whafonga mai ole toi whaitautu na fio mai na fio mai Yesu Keriso u fat mai ua whaatawina He has redeemed us from the curse of the law ua whaatawina tātou mai le fitu ya ma ai o ni mea ai whanolonga ai tangata I tautoni ai ma whaatutua o tele o mauna foi pe sa o se sa e fa longo I o pe encourage wale ngata na ai o lai tat la mta tia ia manuia Abraham o foi na mai mo tatu ai ia neo ia mai to na ia tatu sul la fono tangata ia anga sala uma tatu o afio mai Yesu o fai o ia mafitu sa ferwa ia mo ferwa o ia le fitu le lunga o tatu soltu la fono wang sala tangata ia au fio mai Yesu o fai o ima fitu ave ese fitu da ave mai se le lingi mai le manuia o Abraham I lunga o nu es ia o le na o tatu foi la mai aroi te fai sa study manuia Abraham ta o manuia Abraham na matalele te leo mea na o fola na promise o le upula iei the promise of God to Abraham fola iei o sitai whaatuatua apel amo le mea na fola le tua ia te mama ai fo ila iei I manuia Abraham o mea uma whaatino whaaleanganga an mafau it's a blessing
totally on the human life. On this Friday, me, if I don't for you, if I don't for what is that? They spiritualize it. But they're not me, I ne te lo mea ngata noa mai a alo fai tautua ma ngui apala amo meo whanua ma meo povi ma auro ma vai eli ma moe ma oti o tele teno ai ona mea nado whakoi na pasi mai apala amo rona tari a isa ako ia Jakob a lea lau fai mai mo afio mai Yesu ave ese le fituu lea ai rungo o tātou ai se pasi mai lai tenta se vai na le ile sota ingo le manguira apal amo monu ese tatou ni te di ropi te tonu yai pe nga fa pe nga se mea le kuspa ia le mo I totally believe in it o le fo mata ma va ai ko le moni o me nge fa te viso monato au te challenge fo te por la sa o si dai ele nga tatou o lotu ma ave tatu tupe le lotu umaka kukupe ave le lotu ma istanga tau matitiva I mea le lotu ane ta tia I le merne e mangui hai ai for it's a blessing for the family. This is a father to the son and a father to another son. It's a generation to generation. No wea tu le baiaso le ole meta ua ole presence o le tua, o le iai o le tua, lera winga o ngā mea. E tā ua o le iai le mamalu o le tua. Tolu mea ngō wakua le vai aso lea. O le whaavaianga e matamata tuspa i o whaavaianga o le neisu fuanga o whatatia le tua. A iai le tua, it's the presence o le tua, iai le mamalu o le tua I lo wainga. E le whaapenga o ngi mea whaalotu o ia. Iai le pa ia o le tua I tono le tō whale. E le mamalu o le tua. Ma te tau tangata I le atua. Po I me, ele fa peho le a me o tatou pa ia fa sa wato. Le o tangata ia o tangata ngasana tau mwhai. O le atua ia o promise le atua e fio mai. Pa tatou ta Yesu ke riso e fai male I mwhaora. Tatou, ta ina tatou I le nganga pa ia. Le fo ia, o e ngata I manuia a pramoa. O bai o manuia. Pa tasi ma le nganga pa ia. O e baba ia o mea te tele ne wofo ina mai mo tatou ai. Leana presence o le tu the wisdom sa o mai de poto o mea ia o whakatia e fa pese me festangat ia le presence o le tu tele o isi mea sa o le poto ia ma sa o I ma le manuia ma te mau ainga ia le wana o whaalau mai e Paulo I a kaltia o mea o mai mo ofu o ave o promise a apalamu le o entitled I tatou onga o Yesu Kiriso. It's amazing. Ia, e whita li atanga te ia. Bese ala tai whapene I le ka whapsanga I mal whaamai ni tatou nofo whale. E se ka ua o la tina e o tatou ainga. O le memo mua watona I mea e tolu I te we are saved to serve. Mai ka mai. Ua whaolaina tatou. Ina ia tatou au ona. Ia mwhaika ko ona. Ia ele wapefu ka ko mai whai tatou ai. Ia wa afisfisia ia le ngā roa inga. We raise our family, not only raise ka whanau, ia loa save kongol whale. Au lesi a mea. Ana hati ngā tatou ai inga mwhaika fsoswangi I startei whakua o le tatou whale. Le ka lesia, mwhaika fsoswangi mea lotu, whea mea au onai. Ia a le raise roa inga I mwhainga. Au onai le tu. Ia le kadesia po se race to serve. Save to serve. Pe mang whaorainga. Mai ka wei de mea ngi e mtia mea whai Yesu. Na le mea whaorainga. Sa lotu tātou matuana. Le lau whai mai Paulo fio mai Yesu. Whai o I mwhitu. E se makau tia mea ngi. One e whitau le Isaia 5 Isaia 5 o lor fai upas fumar fa mai ua taimi mai o Yesu kuso le fai tala ia Yesu pe o le loani ona foringa ua sasa o
Kua manu noa, o le fōringa tangata. O le lima toru, sau le isaia lima toru, me tangata whaanono, o masani matinga. Wana tau ave o tatu mai, tatu fitu, tau ave Yesu. O le winga o le upihipi keme curse. E matua nei iti taiminga, iaia Yesu runga satou. Toru i tū la o ponsa. O Yesu e wheratai a malunta maa e kau whaikaure tu se evangalia teimi uma mai Yesu o te whaia so nga whamero ta maan me whai o ke whaia whamero te whaia o te whawhiawhia lo ta maa leis o jem whanga o kere whesi se mea mai o ta maa e se mea kei kupu dunga sātou e se keimi teimi o le o onga ti ngā Yesu e kapaku Yesu rong ta maa o le ai e te mawawawai i oile tu se isaia. Whameu ma le fō linga i stangat. O te lo si sira mai le tua lo ngatari. E le o longa kari ide. O hamei o tuku mai i o ngā lunga o kako leanga, o kako matanga, o kako mai o malaia, o uma mea ko i lunga ia. Ngā umatatu wang sana o whai. Ia e maho whauna, o oe maha. Mana ngeila langi e tōko whai mesa i lunga ia te. Mawa aia kule atua ole, si sira kule atua ole malani. That's not his son. E la lewa me Yesu e whikawa whaitau. Pau ara kei minta o Yesu long ta maa. My God, lo atua. O le ta ua ta maa. Lo atua, my God, why have you forsaken me? A kei kongo ara, e whaanongo iei. O bat kot suru iwa tā i longa tua, pari tui longa uru, whao i onga lima. Mai ngā futoto kei mi au i rungo i ketse man. Whao i onga vai. Longa tui il tau. Ai whaitau ai e ua mkua malepea. It became a curse. But you know why? Ia maua nai kako uia, maua ngai apela. Te o meke e le o, ma kua hantu natu ia tele o kepsiano, po tele tangata lotu. E soi tangata ua, le te toru mene. O wara o iau study ma, tana hoa e o whahau, o tinga e ro, I see the truth of Jesus, it's amazing. E o kam whai ai piltai, o le mene, o sau Yesu e whai whateta i ngai ata tau, whapuku akulanga ola mo e, ma, ina tau e kako reisi, e ala whain kako ma o mime, i kako woe, e whaswangi i stangata, kako au ona, that our life, if Jesus has given his life for us, we should give our life to save others. Me mo moananga, raise our family to save, wha komiti au ona. Au lesi mea. Number 2, go higher to serve. Mai kau menan mengi. Lima whainga e au ongo i tangata. Pe a lese me lo lima. Pe a lese mea, ke li lo se mea. Lese poto le ia masisi mea. That's why we need to build ourselves e mga mea ki hae. O mengi o leo o maka ka li isu. Ai, mana mea lan tātou le mea leo le. E ati nai tātou ngai whai kako se. Le ilo e kako se mea leo pēr ka whenga kako on. Mea ngai always push the young people to study, to learn, educate. They need to educate themselves. E mga o mi e whai. Pao ngoa wa aku tere o kawhiti le o ia onga. They refuse to go to school. Ia e ofo i mātua, it's an attitude. Se whak pera tana nea mo kako, na o kako i sa mo ngeia. I love my people that we are here, our church. But I saw this culture for the last 20 years. That, you know, it has swallowed everything. Ngai whanau whiu fwoi ngā hisi tama kau whainako whanau. Se ape o se tulo, o follow umai de meranga. O aka maiki o le whia o. I o mai whai mai, matu tala noa, nare e mea wau. What's going on? O me whanau ne, poi ni te challenging me i le truth. Ia perang o whakfwoi. Le o matu tuang, e mko te tiro i whonga.
wa te le al fatu fale tu au dis foi na dem leo ka long e la le wa me I teach these things all the time leo ka le ngai tu foi Yesu le mongi ke riso mar me o fai Yesu leo ta tia me ata tu ka te liam ka ko wa tatu anga iru okay mai ka mai disi le me ni what do you mean by to go higher to serve ai maka me fai Yesu tatu maka ko sana ka ko ngoto da lo bu sei tulo we were in the bed ai sa wa Yesu si me ka ko mai la ele si inga mai foi na oe mau ele si inga mai ko i da ngukul pu ai ko ele ko pa ula ele si mai ave lunga he lift you up the man de mama la mai ko te de ma wo lunga me nga ave o Yesu why so that you can be a blessing to us so that you can serve mai si mai o i ma fai ele ngofu i lunga le ngukul pu e nga no kuma ki kilo la fe ai para se kuska kaina te de yo ke tsiango va pena nga o fa la inga o a fisi de kuista ngata po dos fut sanga ngofu ai no la pu le ai ma se me nga fa ti lo ko va pe yo sa ka fa no lo fo i fa testimony tangata e o pe o le fa o fa rai fa no lo fo i it's good ma ga yo fa rai ale la vela o sa o raka ngofo i makua de ska de se me o fa le fia na fa ha te va ia ku da fa ma sa fa o fa ku e va se o mai fo fa ora intabit ai no mai fo i ngofo fia ai mai i te ni tu se ka wa no ka fa isa me fa i o ngai alo fai langa o fa alo va isa nga wenga o da se me te o ya de fa na o tan ngo ko ai ti ri mo ngi Abraham blessing of Abraham is business based ai ti ro i fai pisingisi o Abraham o fai pisingisi o Isaac yo fai pisingisi fo yo o Jacob ai ti ro ya i merna o le me fa nga le o fa Yesu ya tato o le winga la me number 1 you are saved to save or you are raised to save. Number 2, go higher to say, kaun ka ko wo inunga, alo nung the highest education you can get to. Yeah, le whanau ka ko mai tātou te, we need something you can't give. Le ise mero lima, nem whai ngai fua. I'm kau tian me o mai le tua ia tātou. Le whau unga ole. Number 3, long call. This is building a solid foundation. Kusan ole fa vai leo ole manguia leo mai le tua ya tatu manguia Abraham it's offer to us ya e ke va pe ska ka de ye dingi me fa tino me fa lenga if the dia o but me te tone but I believe it's everything okay challenge for tangata why fa se fa le go ai komit e wo si fai da ko fa ya sanga ta unga le fa sanga me o le rupan me fai o me fa no ko ai ai do fi ka wio mangi Abraham i rent Abraham we dingi me rent me Abraham it's ownership a vakpo i le tu the steward me ale tu ya hi foi ka no isa te le mamalama pe fa pechu ke le ngame ai eva ai me le ngofo mai Yesu ya tatu e mrautia au mai fa unga mai bot ole me manga ia nie o va ai o ie le tua mare mongi o ngi se o ka ko fefea e o fai ole tencha na io culture sia le te fa ko ni wan ko unga le victim mentality ma fo committee ma o trata ma tu fe o fa fe foi pa na ko nga ngum pa na ngi va pere se o le mea ai kaula o le tabu ala le o me le solid foundation e ka ko ke e voi we need to build ourselves eu foi que aui mo ia saka on foi but I'm doing it every day. I built myself. I learn. I study. Read the study opole tu.
So e whapenga o maa tātou. Ko inga mia ka ke up to date I mea e. O whakfo I si study computer ma learn computer. Ia ape fofona mai ni mo se le fai. Wai o ko inga ma fa nga le stuck ai fu kamiti. O ma mati u fio I no. Well le fega mu kamiti, ko o meu computer ia o fai go fit mati. Ale ko so mai ko e matu. We need to learn. Ale o mena so fa kasi ai le mena nga o ke lo le sile me o fa fefe fo ngai. O kam a foi tangata ma le melo le o le prosperity gospel. I articulate a few ngale to there's no such thing. Part of the gospel is prosperity. Le kaus ke tsiango makivo. It's not right. Le kaus ke tsiango ngare a onga pe le rose mea. A me se pe fa pe o fia ko sanga e fa loi. Ai sau ia Yesu e traunga mangui e mea. It's not right to fa kumuinga o le nganga pa ia ai ser me fa sanga ia ro ainga. It's not right. O what we o study me ngai ya ai ada fo inga. Ana ka ngau I me ke mga o da fa ngau e. So swangi to tangata. Ana si ara me o encourage fo ida fa. Pe mo fa ku fo ngade. O mangi la to wa o ngade o mai ya de wo kam fa ye fa business. For our people need leadership. Ngau mi te tai. Ai missing tangata wa o inga man tangata ya lofa I le tu. Tangata o sai fu ta tangata. O lao I make my commitment. O sai. I came me before ya o te kuare so sande va ia lo telvo. Ya de sidi deo. Ya te inga lo telvo. Ya e foi o foi ku no san. I was wasting our time. Yeah, so wa kharia me se that o sai o. So I've learned that. O ngai tangata fo I mga amir o sai e pio trajo. E le fengo fo in memory ta fa I toso fa kasi ko mo tangata. We need to be patient. I can only me nga fa Yesu. Mai yoning sau mo se amal tu lafon. I say Yesu me me ka o the grace and truth. I give kilo na me. Handle like tangata. Mea leo le. E ki ngā fu I tangata pe e so fia poko aku mai fia mai aku mea. Vudai, e sa Yesu ma le mea leo le. Mea lofa whaapadpad. Le lofa o sai tangata. Ia, o sai. E the grace. E manko, mengi e rua o whakasia. There's grace and there's truth. E muli mai tua le truth. Always, those things go together. E mai ana grace kia. Hapadpad me kia. E lo fa ko mai la mo ia e se ai solo mai pipio so ana ko mai ia le to la mo e la le skai me kera ko ku mat pa wa ia rum. That's the truth. No ngo wingo kong fa sa e pia for example runga ni tang me mai kia wa ko hembek wa ko McDonald ia wa ko lo lua ko le sia so e fa pe ro le ko kangi men McDonald wa le That's the truth. And I was a McDonald, a Liu McDonald. That's the truth. Kucana ro factors time roinga mai ala lo fu ngo sai va pat. I for that is came me. The truth is when it comes it always hurts. Me no truth kinga. Ai tra ka fa ko ngotra. Yeah, if I prefer to full car, your fault. If I'm a part, we need to be patient. Erase kako ay. Go back my like kako ay. Ay baba ay or pattern na may network mo 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 ko ni tsong ta apusuta si apapoto. O Yesu or tan or aba or fanga. Sa wala may dung. Sao ai mai runga le pattern nga sau re rofa nga mai runga mai a Yesu. Ele tan. O tan le lava. Ya fa pe nga sau la ro de fa. Handle with grace and truth. Au ta ko nga ru he la e fa e build the fa vale. Ma fa tu. O fo mai Yesu ya ka ko mo ngi apela.
let me say this to you. Wa vai o fa maongi o me nge le fionga le tu. O mai ka ko no manguia. Kupe. O pot. Fale. O me o ka ko wa we are living far too low. Far too low. Then from what the Lord has set for us. Wa mau kwa mau la loan mene o ka ko mene umanga le posiso ka ko ya Yesu me fa Yesu mo ako it's offensive to him na me yo le ka ko mo le fa tu tu ai le tu o nge me wo me pe te ka ko ai e go fa fom resto ai ke ese ele va pena ngo ka ko fai pisisi fai ngalo pe akra mai ka wanga fai mo ngai me ka ko ai ne you need to go higher. Number 2, you need to go higher. Me ngai ne encouraging the business aba pe wa mo falawa kas you need an extra bread to give to someone else alu foi da ide tu ke fai de tu ke mga out so saying you want to do something for your family, you want to do something for your people. Yeah, ke fai ya ra fa uma. Eu foi de Calesia. Of fai pisingisi we want to give back to the economy of Australia. Ka ko mai ni ka ko fia ka ma ai ngi ai ni fu. Ai nga ko me ka ko ai me. O fai au ni ora se si Centrelink. Yeah. But it's pure ourselves. We want to give back, pay low tax, give back to the economy of Australia. Yeah, o me nga so anang em fai na fai me ma. Pe o ingo you go high. Ave lo tamai is the best education for our. Yeah. Al si da ne me bulbuli de fa vai la le blessing o am. Toto was it said? Mai Paulo e tuto ia fa susu Apollo ai mai ne ko fa pop principal me ke lulu on me set ia mama na maka ko i me ia fa me tu e fa danga i me ia ke ro fa te fo ke de criticizing ai si me ia a bota o tangata prosperity gospel e istangata o mai la ko pide fe kalo mai ai titiro me tapte kaloi me ele pa o me langi me ele fa pe nga me ale tu e taunga eru to fa sanga ru you must do some work on place le tu that's the principle on fa vai nga mangi apela ele o mangi apela amore ko ulu mai se me nga ru apela amona fa ya sa wa le no manguia nga ai manguia foi ngus e ro nga ku sa akoma ngus e fai e fa titiro foi tangat mo manguia over la cola kele la cola mango o tangat fa pe o seia you're becoming too powerful for us mai ko kama ai nga ko malolos fe tangat ka ngus me ko nga le ko ma risk sa mo fa foi ni ia tako pio tato ai nga ma risk ko community eu foi lotu ka fiu lotu ka fai la ko me ya le la be o de mega ya le o it's in the bible ya o po kana menge sa mo ana mai le fa o kana ngo ko ya i menge ina ia ka ko ro ingo mangu ia nge le available mo lo wai aso ko ba ko le pa so lo mai ngota tu te keep the presence on the tour. My comment, Color Fampe, la mena, and over could or Messi couldn't think. Fango Fia, on my speaking and Messi couldn't think. On the maring thing, don't keep the presence on the tour because we are wicked people. Kaho Kaka, Amula, the few come for our my Fakasi Fanga, Fadi for the CEO, we could the CEO, Polo Valley for the CEO. If I feel, yeah, I will fight her. What all the upoletu come together. I fakas, talo fakas. Because if you want the presence of God, it don't mean it's not about religion. It's relationship, pure relationship. My Yesu.
Ia fia ka mai ke mai whakau roku, whaitau talo. Ai reo wa ai kua o, whaadiri i te wa ai kua le lava, a whaidau loku wa kua mai ture moe me loku. It's not good. So we want the presence of God, wisdom, yeah, and the ability to save, or the wing on my ability to save. If you want to go to business, I encourage blessing of Abraham is business based. Kau kia ka mau ai ngoa pela amam na whanga. Leo pa mai o malimu mai Yesu, mai sa Yesu, a fi ese fitu, o ave se fiku. Arab that for nga, kapkali Yesu Kiriso, that curse is gone. Now it's on to us to believe and receive the blessing of Abraham. O mai malanga pa i, o fio mai malanga pa i. Ka ko te mau ai po fen me ka te o i mfenga ko fai. Au da o mfeng fai, au bisingisi mfeng fai, e sa le wo i fa ungai e fai. Ya. Fa mo ngi te lale tu o te talo ia au ngā le nei fe au e langa i ro fin ngar. Ya o ka ko no fu fa le me fa ma. Inga ia ta tu to e ma va ai la tina e no ta tu ai. Me mo mua ne ka fai. Keep the presence of the tu ka kwai. Me ai ko fai le o lo fa follow the study. Ka ngoi ka mi o ka fu ki ia mai u ko mi ki da. Yeah, it's real. This is real stuff. Ring me follow. I'll tell you, I'll go there or I will live on our cool. I'm a mere cool. Absolutely. It's wrong. Playing copy or look up of me for him. Yeah, only our own. But I know my motato. Ya la feta ya le tua ba ko le upu na fana ai fa fonga mai le fia fim ai ba peta tonua oi manguia apla o luka dia Yesu Kiriso le wana fai se talo fa pitoa mo fai te fa tu ka kongu nei mea fai Yesu mo Wai manga o e wakpui lo ai. Wai te tonu ye. Wai rak taro whapikoa mo o lo mana ongana. Ia. A tu whatasia. A whai o e whafonga mai ia. E kua. We pray this prayer for agreement. E roa mai ia Yesu. O mea kui e to o rua. I larungi. O whai le ta mai. Mateo sural fo psulif. May agree roa. And I want to agree with you. I'm not going to fight me I want to agree with you. Pawala mea o te la fight fata. Ya, le tu. Ya, wa watu la upula whanau. Al talo nei. Umana feta la Yesu me lotasi ele to rua ila nei. Ona whaiena. I want to agree. So stasia o whaafonga mai il nei whia. I want to agree. Whoever believes, whoever is here listening to the word and believe that through Jesus Christ, this blessing of Abraham is for his or for a family. And I pray in the name of Jesus, I pray that you'll bless that family. If I'm on we or you found wrong, that told me, Manga on Mangi Aplam, if I'm on we in Lato. Ama nia la whanau, e fōa ia I lato. Mai se le nganga pa ia le to, te tai lato. E na I whasino ia I lato le na manui o Abraham. It's for them. The blessing of Abraham is for the family. Whamanuia ia I le to. Ia, le to whatai, tama. Whamanuia fo I sio mātou tunu, na I mātou tangata. Whaoai lawa whafonga me nei fiafi. Ia e whamanuia ia. E foi le inga ia te oi whaftai lo ngang pa ia whaftai foi le maliu Kiriso ma whaatanga ia o whai ai le whaatanga mo mātou I ia oi le mātou swafo Yesu Kiriso. Amen. Amen.